Egypt versus Sudan. Ivory Coast versus Algeria. Catch all 52 matches live in HD on Star Times. Star Times, the home of the 2021 Africa Cup of Nations. Hallelujah, hallelujah. Erukor kiyo dankawariye, kagaware dankaganya nelotwengeda, neserempo kitoki naishu olaitoriani. Ebuku moro nyito singinenye, neseremi singirto naibosha, negil poki ngaikung ailebunyenka ega serem ninye. Neserem ni nyeri kerubi o serafi orba yaniti kita mongwan ungwisi ngwan emanitolori kalenye lenkito. Esisira engarna enye kitok esho ninye lasari torberere lo lasar. Nodoregi nanu Daniel Olemakao poki olonge Jumapili ereru sato monare engakenya omerabagi songwan endama ayageri shata orberere lo lasar tiatua Enjipai TV. Daniel Olemakao tershata orberere lo lasar. Nena Enjipai TV natabawa oltire nilo kietuo ana oltuilo lido pekintalio nikintayolo biashara nino nokpoki na bana niasita biashara ni oldoka ilinyi masana pasha nemretata kelikiori poki tiatua emisa Enjipai TV namba yesimu ormosori napshana nabo ile naudo Koneja yegejina ganya tagano manyara otenti morgoso de lan yegejina ke musunku karasha perde ambodi moto tena zaidi chunga nani la ya wala chunga tena zaidi nani wayankayai la yada nagen ko ben pololoti ka to ko langona la yada ko ben sia perdu wede ne bueno shegi jaden ko kejina ke musunku karasha perde la ideru songwan homera show saile enke waliye moto regina nu DJ ntangenoi counting team morgo moto tena zaidi chunga nani hoina waliye gana eko na gede jola ngoran la yegana lu kana ina ko na kolori yang komedi nasal wala chunga tena zaidi nani chunga wala chunga linda hideru songwan homera josa ile enke warie no regina no DJ ntangenoi naga yake sente manina iwana ke olosho lorki loibor mambo ni moto tena zaidi tiadwe Enjipai TV mwe meloni or Masai Enjipai TV meloni or Masai Eya shole wala lele Enjipai TV eslige na radio kiyo na gari sharane mi andoka tokolo ni gara na kola liko ni tiatu studio ke maga na mbaji simbila yolo we siasa
WERIKORE ang tiatu anake message by TV na sile Kajiado bo nage mheshimiwa na yake Lekishon grana magnage siasa lesola nage siasa account yorke jodo ke magnage simbla yulumba na iberta siasa simbla yulu account na gorke jodo WERIKORE OLOSHO lang LEMAA na sile Kajiado miro yode ko rena wan katu ko lengo re losu jida yode ngure ya simbla yulu wo lenga na Facebook live Twitter Instagram shomo na gira saragi yoko kili kwedi wiji bokana bane ne gira na gatumia na ge yo gira na magnage lomon le siasa tengito ye YouTube tenebo na ko lelo ngorta yo ronka ulele shomo saragi yo kili kwedi simu na ko mosori na pshana na boile ile na udo na ge gira na ga itaisi yo kili kwedi no gira ya mariki kili kwedi shore na ge mheshimiwa tengara na ge mbaji sunubila yolo na ge na ipertambe siasa WERIKORE tiatu na ge OLOSHO LEMAA tero longa na isile na ga jigri ya mari tengo itoi na wanki jona ge shala miro na ge OLOSHO LEMAA saita longa begru mo gnage asham to kaya mheshimiwa karibu oleng iro gnage masa begru mo asham to kaya to ligaji ay rangai ashwaleng leni ngo pokin ala ngorakle TV NJPI TV ashwaleng NJPI na ashwaleng la shalai Lekishon tangara ge ngito mono ni ngito mono no lo tiatwa NJPI TV aja ashwaleng kajinanu Douglas na gara ole Keton naro bolola geshani lolo rikale bunke la Kajiado East ore tanari shata na kara olasani le county kigira anyu beye kiritaya na ibeke tumugia tuputi ya tsia ya county ya bekala pa nakina udo ela ba lolo tuliari na kama nyamuru ya kisajo na karasira da county ya kejete muda na baya anolarin iset aiterua ba ko director le economics planning le county ya Kajiado nairogi ako director le finance nairogi yako director le trade ore tualo tu county na kasi aba na ndeke wanjo ndeke karapa business analyst na kampuni on ndeke ya Kenya na Kenya Airways na karobiko ati na kampuni tola rintomon karapa business analyst nyako tija ti background na JCI aicho sianga yana nafasi mera anore ngisuma asomea aba na school orge Kajiado nairogi somea university na Jena Catholic na as degree ya Bachelor of Science in Mathematics nairogi somea university na Jomo Kenyatta na as dog na Masters in Strategic Management karasi accountant na CPAK nyako nijariwe ngesumana nijariwe experience sia echo angaja na she tangara ke rishata naisho we mheshimiwa gwete yo ayola jamba ke njilewa nyako kaje sio ya mayola jara ni gradu ndo kanaka dasho for a long time follow that dego nera ngai janda jesu bila yilo negira na je be irumu kaje na je show introduction aita ndo maka na jesu bila yilo si adini show mas to wiji na ba shata account yorke jodo tere sharaji subla yolo departments na ba shane ringa mure na jo nyani ni no royo momoleng yola jo melege ru misia itin iro na gora degree na ko le masters ka gido misia tere shara ajesu bila yolo nado kage megende mara yola mo ngai na kama ajesu bila yolo na shara ni shomosi yegira agola rikoni ashu amore deri or DCI personal ngira retke on WERIKORE tinditum dia ajesu bila yolo wa ko director le wijineje ne na di wajini pogene maka neto na WERIKORE na amati dia la jesu bila yolo ba na gana yone na amnisho ma jesu bila yolo gira sishoto wujiti na ba sha ni da sieta county Kajiado irijo na director le director le trade economics planning director le finance nebo finance account Kajiado ama ajesu bila yolo ke jana ko le ko mona shwa lo mona gele siasa mun je do o ya yura la na shara gira ru jana ga masai kagwa ba shomona ge Douglas Keton ne gradi te para ku le mu wana ngwai ka saju ashwa chorera ni nyete na rishara ge nino ro na bani nino to ajesu bila yolo wa mejo na bar ma site ne ro ge de shote ngete ara ni ru me sabo ga mangaja melele ga gila gaja ne ka ka maendeleo ashur barnot lisho maro wine ja ashwa ge maendeleo ge na to uji ni rasa ara na chorera na rasa Douglas Keton na adamu nyeki na ji ara ni tu WERIKORE ti atua ashwa orchi institution ya serikali na kera lungana kumo ore na ra enkampuni naija na TV ayola jitije ne gweji kigera hoji kage ti kudo lungana ko tiende gweji bungeta ba kumo kule nyako na nije sinye TV institution na serikali kera ba kumo kule etile kai tungani la oro governor ne re ko le kai tungana ko sita kule 18 tofauti so ore kwa mfano ore yo veki ponu county aingwana no Kenya Airways ore sia ya doga ni ge ruas na bekinger ana ke aiterua ruas na ba ge CIDP doki na county integrated development plan 1
ore ina plan naa ninye apa naitorikoje serikali edukuya county nepik orkitamanyunoto serikali ya county. Ore kwa mfano ore pee kiponu county tenikijo kiing'or nikiterra aing'or ajo kanyoo siaitin e county naa nyoo aikiti tiatua nena baa. Kwa mfano kietuo niking'or esiai ya afya nikijo ama amu ore esiai ya afya naa esiai ya county kai kiti tina bae. Nikinepu ajo ore iltung'anak kumok oleng tiatua county orkejuado naa nkulie wueitin epuoito sipitali. Kwa mfano tenilo nai matejo ena Kajiado East nagira aing'orunye bunge ninepu ajo meeta apa sipitalini pii. Ore iltung'anak kumok naa Makueni o Machakos epuoito. So ore apa roles edukuya kwanza naa pee kishet sipitali. Tenilo nai kusema kwa tenajo naja mfano wa nije ne Kinyawa Puka nemetii apa sipitali pii. Kake nesheti sipitali tewueji neji Ewang'an, ewueji neji Sarunoto, ewueji neji Sara, ewueji neji Masimba. Ore apa nena naa ntokitin natii CIDP1. Yes. Ore sii pee kiponu aiger CIDP1 nikijo kiing'or esiai afya account ntoki naji public health. Yes. Nikinepu ajo ore ntaoni ang' pookin nemeeta nye choo. So ore ina serikali edukuya naa kara nanu director apa le economics planning nikishet nchooi tiatua kila town. Tenilo Kiserian nepu choo, tenilo Ngong nepu choo, tenilo Rongai nepu choo, tenilo Kitengela, Sinya ntokitin apa nemetii nena. Yes. So ore apa nanu contribution ai sapuk nakata naa paike CIDP. Nikintoki aponu paitoki aaku director le finance. Ore paaku director le finance naa nanu apa ora in charge o pesai ya county. Teneelaare ormushaarani looltung'anak le county naa nanu itasheki. Naa kajo nanu tenijo aing'or ina rishata pookin eitu apa kidol enaa ntokitin nikitodua oshi det naaji etii iltung'anak le sipitali ogira aigwama amu eitu elaakini ormushaara amu eitu elaakini ormushaara. Ore tina rishata nihakikisha ajo tenelo nebau erishata nalaki laasak le county. Ore baada tikitam oisiet nikilaaki laasak le county ormushaara lenye. Ormushaara nebaiki. Yes. Neeku ore apa ina naa ina siai apa entoki nabo nikiasita naa contribution ina. Teninepu sipitalini ketii irkeek naa ore pee etii irkeek naa yiok apa olakita. Tenaa contractors nikilak siaitin enye. Neeku nena tokitin apa kinyokita aas inakata napa contribution ai sapuk oleng tiatua county. Naa melelek toi pee idol iltung'anak ejing irishat nijo nena ompisai ninepu ajo ore baada olarin imiet tenaa orgavanai negira aton teseriani. Tenaa wafanyikazi le county negira atoni teseriani. Lazima pee etii iltung'anak oota enkanyit oing'orita mali e serikali esidai na ina siai apa kiasita. Neeku jito yie Mheshimiwa Douglas Keton ore tenkaraki esiai sidai apa nitaasa aitobira ropiyiani e county ira naa director le finance e county orkejuado naa ninye nikinyaka aisho erishata yieu ning'oru olorika le bunge te Kajiado East. Epi amu itaa naa oltung'ani sidai. Ore ataa naa oltung'ani loota experience tesiai e public resources. Nisiligayu sii. Netaa sii kaisiligayu. Amu tenijo aing'or ore pee kinteru county ore paiteru nanu aaku director le finance naa 3.8 billion eeta county. 3.8 billion. Nelo mpaka 5.8. Naa tenijo aing'or impisai nikiponu aisho ntasheki tiatua constituency naa 150 million. Emidol ajo ikutik nena pisai oleng. So niaku ina ntoki edukuya. Ore naa peelotu aaku kanyoo mpango, kanyoo ntokitin nayieu naa. Amaa Mheshimiwa, kebaa apa ropiyiani nikimanga ajo nesign nitoki. Atiaka kurok aiterua 3.8 billion. Nireu mpaka milioni mpaka 5.8 bilioni nara miet. Yeah. Milionini. So nanu wasignatory lo mpisai pookin e county. Yes. The central bank. You approve nige. Yes, ore ake pee ebaiki ewueji neji transmitter nena pisai naa nanu transmit. Nanu sii otii in charge staff pookin lotii na department. Yes. Kake ore nena pookin Enkai isho enashe amu Enkai naishoo erishata. Neeku kaisho Enkai enashe tenkaraki kitaasa ina siai nikitasai. Mheshimiwa kai nikimpantine tenkaraki erishata madoli ajo epoitita yiok erishata katukul nikimbung'a nai ajo sipil ayiolou jam neeku lo baribarani. Kake ore etiu nejia iimaka Mheshimiwa ewueji ning'ua. Iimaka background ajo sipil ayiolou imbaa nintaasa olosho telulung'ata osiaitin nitaasaka naa itii ina rishata nitaasie oltung'ani oisiligayu. Kake amaa etiu nejia Mheshimiwa enkae taata Douglas Keton tenankae rishata amu kibelekenya nkatitin Enkai nibelekenya irishat nibelekenya siaitin. Amaa taata Douglas Keton kaomom taata inyaka alotunye ashu kaa pace taata inyaka alotunye tiatua county orkejuado. Peelotu nankae serikali. Tena rishata ino. Yes, ore peelotu nankae serikali naa first of all nang'as aaku director le trade le biashara. Etii apa sokonini kumok oleng lootesheta enapa serikali edukuya. Sokoni lotii Kimana, sokoni lotii sokoni lotii ewueji neji Loitoktok, Sinya, Manga. Lelo sokoni apa otesheta ina serikali.
So nanu ewo I transfer aidurie iltung'anak kutoka weitin apa naitang'asaki apik meshomo atoni apik atua sokonini apa oteshetaki. Neeku nentoki edukuya nikietu aas. Tenijo aing'or bus park natii tenakata Kitengela amu eetai bus park enchoto edukuya naa face apa edukuya. Netii enchoto iare enaki natii te Kurum naa World Bank natesheta. Ore peekiponu aidurrakinye lelo tung'anak loo matatuni inewueji naa nanu loipoto chairman pookin loo matatuni nalotu autaki enikinko peekiworr ina sokoni nikitooro teseriani. Netum pookin erishata netishipate tenkaraki kitooro teseriani. Ore sii peekindurrie iltung'anak losokoni le Kitengela aitayu tolapa sokoni tele sokoni tenakata oteshetaki peetumoki aateshet ilo sokoni aaya relocation site anake ewueji netii te Kurum ewueji oo matatuni naa nanu loidurrie lelo tung'anak. Nikidurrie lelo tung'anak teseriani etu arai eshomoki tenkoitoi naishaari naa kaisho Enkai enashe tenkaraki ina. So nena siaitin meja nanu ndurrunye taata olapa sokoni ashu enapa stage orbaasi e Kitengela natii atua town. Niponunu apik ewueji enye. Nikiponu apik ewueji enye. Etipikaki apa kwanza enaalo edukuya ore tenankai serkali apa neyawaki apa nafasi ayau matatuni enewueji tenakata netii. Kake nitoki World Bank alotu neshet enchoto e Kurum inewueji orbaasi. Neeku kekiata apa nafasi. Neeku ore peelotu enankai serkali ore taata director le trade naa inakata kindurrie lelo tung'anak aaya inewueji netesheta World Bank. Esujita Irmasai mheshimiwa ejito nake pongezi honorable Keton watching live from Kisaju. Gilbert Oletani jito nake atumito aitobiraki nake mheshimiwa Keton. Adolta nake David Kitia Samperia atia Mali. Hongera sana jito nake hongera sana Ole Keton isuma nkera ang Rejo na isuma nkera ang te emurua kinarikino neeku olarikoni le Kajiado East. Neeku dona kajo kesujita Irmasai mailo na isuma nkera emurua ya Mali mailo na keri narishata. Ore tueja mheshimiwa amare nanga rishata kitii siasa olari lonkalisuni are o tikitamare. Niyewu na igira na isiligia jisumpila yolo Irmasai yogore tomba nishomo igira itaas Irmasai niyu nani nanga rishata rogia Irmasai jogi ingai taata mheshimiwa Keton tena rishata nisulaki rishata naija na siasa. Engai Douglas Keton taata naa karuara nagira rogia aya tomba jisumpila yolo naipirta siasa. Yes. Ore Douglas Keton oloshiake. Kake eeta enduata ng'ejuk nanoto tenkaraki esiai erikore olosho. Ore ina duata nanoto naata mbaa naapishana naji nalo aas hoo nayiolo ajo metii erishata. Kake alimu nkuti. Ore entoki edukuya naa naboisho olosho. Tenimiaku olosho nabo naa ekinyamal oleng. Neeku ore entoki edukuya naisho nanu maing'oru olorika naa naboisho olosho loorkaputiei anake olosho loormaasai. Amu tenimikiaku nabo naa ekinyamal. Etijing'aki iyiok toonkoitoi pookin. Etaa taata ore te Kitengela nakitii tiatua ena ward nagira ena constituency nagira aing'orunye olorika netaa Irmaasai irkuti alang' irkulikae orok. Neeku mekure naaji enkata nanarikino peeimaki iltung'anak lolosho lang' esiai oonkajijik wenorporori. Ore entoki nabo oshi naworr iltung'anak tiatua erikore atodua nanu naa tenaa ore iltung'anak lotii erikore nemias haki tooltung'anak pookin. Teneeku itii erikore nemiasita esipata te pooki ng'ae otii ilo osho naa tayiolo ajo batisho ipikita olosho naa igira aworr ilo osho toonkolong'i naaponu. Ore entoki ya mfano eetai esiai naji ene basari. Naa ore esiai e basari naa kirriki iltung'anak. Amu inepu ajo ketum inkera enaang' nemetum inendaang'. Ore entoki nayieu nalotu aas tenaaku orbungei le Kajiado East naa kayieu nalotu ai-automate anake apik isiaitin pookin ajo naa sinanu enkopisi e CDF computer. Amu tenikias nejia idolta tenakata yie Lekishon ajo king'orita yiok iltung'anak otii Masimba negira aaku tenebo yiok eimu esiai esimu. Ore teniki-automate esiai e CDF naa kiaku ore temurua tenepuo iltung'anak aishooyo CDF naa ketoni ake emurua nejo maisho taata nkera naajo naaje. Nebol isimui enye ne-upload inkarn nena kera nedol dunia pookin ajo ore duo taata netotoni emurua naje naa kuna kera ishoo siai e basari. Neeku kayieu nalotu automate tenaa siai e projects anake siaitin naasita constituency CDF naa ketumi pookin aaku ketii atua computer. Peekidol ajo kanyoo kiataasa telde ari naa kanyoo natii peekias. Tenaa mpisai nijo ne women fund anake ne youth fund. Ore ajo naa sinanu ilturrurri lootumi aisho nena pisai naa kiaku tenibol esimu ino tenilo website enkopisi ajo naa sinanu CDF naa idol ajo kaa group ishooki naa kaawa. Kata sii mpango tenkaraki esiai enkisuma. Nayieu nalotu aas esiai enkisuma toombaa uni. Ore entoki edukuya ore ebaiki iltung'anak looji Kiseyia toorkaputiei
nenotito iltung'anak kumok nafasi peepuo sukuul. Kake itanyamalita olosho Lekishon entoki naji enkisuma naibiru. Kekumieki iltung'anak kumok sukuul kake kuti iltung'anak loidip sukuul. Kayieu nai nalotu ajoki olosho loorkaputiei ematonyok aadol ajo ikamilisha inkera enkisuma. Amu enikias nejia naa keeku enkibelekenyata sapuk. Ore embaye euni nikinyamal esiai e secondary school. Tening'or inchekii kumok naigeritoi tiatua enkopisi e CDF enaki tiatua enkopisi e MCA. Naa ore nena chekii kigeri ake neyai enkop e Machakos wenkop e Makueni. Kayieu nalotu ashet secondary school tikitam tiatua ina constituency. Peyie kidol ajo ore mpisai kumok amu kiata tenakata approximately 150 million enkop e Makueni o Machakos. Tenikinyok naaji aaponu ashet secondary school tiatua constituency ang nikishuku nena pisai atua constituency ang. Tenishet secondary school naa kelotu entomononi endaang ayau irkeek nelotu olpayian ayau irkeek nigeri olde metaa olashimeni naa ina dikoni pee ijengai uchumi enkop. Ore toropiyani basari naa kepuoito nkauntini naijo Machakos, Makueni, Kunelatia tenkaraki nemegira mikiata sukuulini. Metii sukuulini Kajiado East ashu ninye Kajiado telulung'ata. Neeku etii mali orkejuodo naiminitai kulie kauntini. Neeku ijito yie taata nejing'u Kajiado East anaa orbungei nailotu ayau mbaa naijo nena ashu isheti sukuulini. Exactly. Alotu ashet secondary school tikitam tiatua lelo marin imiet ng'ejuko. Naa kekishuku nkera naabaya 4,500 meetu kuna sukuulini meetu atua constituency. Naa kimaanisha ajo tenaa 20,000 naa 20,000 elakita enkerai nikishuku 150 million and 120 million nikiyau atua constituency. Ore ina naa uchumi sapuk. Bae nabo ina nintaas iltung'anak le Kajiado. Ore embaye uni esiai enkisuma baa uni naas esiai enkisuma. Naa ore tenakata tenilo nkwapi orkaputiei natii abori weitin netii ng'uesi enkop nijo Sarunoto, enkop nijo ajo naa sinanu Kunchu, enkop nijo Buko. Ore tenena kwapi Lekishon kepaasha nkera orkaputiei orkanchaoni epuoito sukuul. Etii ng'uesi netii irkanchaoni. Neeku etii nkera naa ore epuoito sukuul naa irkanchaoni epaashare tena rishata o tena inot. Netii nemekure etuni aashom naa. Ketii ninye kebai nabata nikipikita olosho. Neeku kayieu nai nikiponu ashet ntokitin naji center of excellence. Ore tiatua nkishu kiponu ashet boarding school. Nikitransfer sukuulini natii atua nkishu metaa boarding school. Mbora apa nanu naa tekisaju adumunye nalo enkasiti 7 kilometers. 7 kilometers onge. Ikwe tonge mpaka sukuul. Mpaka kila siku. Neeku ore ina naa kifanya tinye enkerai metaa kedol sukuul enaa torture. Enake olola netiu enaa ridikisho. Naa ina toki nabo nagira aifanya nkera metaa miidim sukuul. Kake tenikiponu aitataa nikintaa sukuulini abodi naa keatum nkera a good environment naidim naaji aisomea neendelea tiatua enkisuma. Neeku ayieu nanu nalotu aas ina toki. Ore enkae toki kiyieu nikiponu ayau entoki naji enkiguana olosho. Ore entoki sapuk oleng naa shoo olosho metanyamala toorkaputiei naa kaitu nanu ajo tenkaraki enkiguana meetai. Tenemutu naaji oshiake egira aanya lomon niguana neji kanyoo nalotu kanyoo naidimayu piasa enaata miloto neji egira iltung'anak aatoni. Kwa mfano teninepu kuna taoni natii enkop ang tenakata Sinya, Kitengela neshomoita nena taoni nemee mali ng'ole meetai kake etum ng'ole etumie duata najo kanyoo naasa. Ore tenakata etii orbaribara oteshetai kutoka Kajiado yioloti mpaka Mashuru naa kegira ntaoni ajing ilo baribara. Naa keyieu nai niguanareki nena baa. Eetai orng'ejet eloito orng'ejet tiatua olosho lang. Nekiyieu nai nikiponu aiguana ajo kai kinko pee kishuko orng'ejet. Naa kiponu ayau enkoitoi tofauti naasieki tumoritin. Kekiyieu nai nikijo ore baada kila olapaitin okuni netumi aata entumo olosho te kila ward. Ore peetumi entumo olosho te kila ward nemenoshi kiguana nikiworro pookin kiyieu nikiguan. Kake kiaku naaji keking'oru oltung'ani obo lolotu aipresent entoki naji keynote address. Laaki research on certain matters tenaa borng'ejet tenaa benkop nelotu ajoki irmaasai kai kitii tekuna baa naa kai nai enarikino nikinkunari. Neeku tenikinko nai nejia nekibelekeny ideas nikindim aanoto enkae oitoi nikiponu aasie nkulie baa. Kinyamal enkae toki nabayie naa esiai ya maendeleo. Ore tiatua constituency ya Kajiado East nikinyamal esiai ya maendeleo. Tenilo tenakata Lekishon matejo ewuei nejo Oloosirkon Sholingi. Ore itii Oloosirkon naa idolita Nairobi. Idolita nkajijik pookin, idolita National Treasury, idolita National Assembly nena ajijik pookin. Kake ore lelo tung'anak lina murua meetai ositima nemeetai orbaribara. In fact ore ina ward naa ninye ward naata irbaribarani torrok alang ward pookin tiatua Kajiado. Naa ninye sii nataaniki Nairobi alang iwuejitin pookin. Ore entoki edukuya nikiyieu nikiponu aas nikiyieu nai nikiponu aanyok aadol ajo
kibelekenya di pokira uni naanyikita Nairobi aitaa municipality na kayiolo ajo ketii ina under process tiatua county tenakata kake ore piidipi naa kiaku orbungei peifuatilia adol ajo eallocataki nena pisai tiatua national budget najo ng'ole ore amu ataa nanu finance director nayiolo mbaa naipirta esiai ooropiyiani esirkali nayiolo budgeting making process nayiolo nena baa pookin najo nai tenalo nai National Assembly ala aaku orbungei le Kajiado East nemala aaku kitaaroti tenelotu enkata naitobiritai budget naa kaaku oltung'ani arriyia loidim atejo kuna baa kiata naa kuna baa iyi nepiki mpisai kiata sii enyamali enkare tiatua na constituency Lekishon ore tiatua town sapuk nijo ene Kitengela nijo Noosinya nena taoni sapukin meetai enkare ore tenena taoni naa nkariak ebuaho legira aitumia ore apa director le economics planning netii apa ewueji nikintenka enaa county peeshetieki dam naji Kitengela original ewueji nenarikino peituri aapik dam ore ina dam naa ki-cause roughly 40 billion shillings that is what it was approximately ore tenakata county 40 billion ore tenakata county kama mheshimiwa 40 billion yes merubakata county na 10 billion eta county 10 billion that's what I'm talking about ore tenakata nena pisai meeta county pisai naaturi ina dam nemebaiki nemetum for the next 10 to 15 years mpaka nye 20 years amore nena pisai na ikumo tenijo ninye ing'or compensation enkop peelaakini loopeny enkop naa pisai kumok neeku mpaka po orbungei lojing atua national budget nelo arrumoo ina budget naa kelio tenakata serikali eshumata amu ore tenakata tenilo ewueji naji Makueni neshetitai dam naji Twanke dam neme county ya Makueni national government amu nyake naata nena pisai almost 32 billion eshetaki apa ilo Kajiado apa ilo Lekishon ajo ehomo president ala launch enatii ewueji neji Kirinyaga nakop Waiguru na national government nashetita era inekwa naji Aror Kimware dam na national government apa nashetita nena dam neeku national government ake eimu orbungei o WERIKORE serikali sapuk naidim aturumu manoto dam na ninye naaku solution enkare tiatua Kajiado. Adolta kama mheshimiwa altung'ana lino kesujita ejito naake kedamu yie mheshimiwa Keton kiomonoki yie ejito nanu Reverend George Oinepo Marti Kajiado kedamu yie tomba naake nishomas mheshimiwa congratulations from your work nanu charity kutoka Narok ejito naake Simon ejito naake eshomo mheshimiwa kedamu yie tenkaraki mbaa sidain nishomasaki olosho telulung'ata Kesumeti ejito naake Shadrack Kesumeti Sinya kiomonoki yie mheshimiwa Ngai ilako olarikoni lang aji simbila yiolou terishata nemiado ongera mheshimiwa Vincent from Nkirigiri you want to be our MP Kajiado East 2022 thank you Otongani tailo Nkirigiri ejito Washington Sekut watching live from Enkasiti Austin area mheshimiwa Keton you are a good saint your record speaks loudly for itself ejito nake Kapo Anderson Kenyo apoka kiti tenebo olarikoni lolosho mheshimiwa idola jogi kajo yara na record oltung'ana kara oltung'ana kumok oleng asujita ashole kakore tineja mheshimiwa kitangala gerishara mwe shomere sharaka tukol amwa mheshimiwa moyo na olorika le Kajiado East olorika le bunge le Kajiado East iyo laji tinapa tiake bungei na Kajiado East Peristo Biko nekiningiro naji tatenkesha olorika le governor tiato county Kajiado na iyo laji de minera kumoka tukol tiato nage nakesha olorika le bunge tina lumboro olosho kalo kiometi mheshimiwa Keton aing'orunye nage olorika ashole ati nanu orkiama le ODM kiti abori umbrella azimio la umoja iyo kololo gara ajo kekiji naji nekencho baba anake Raila Amolo Odinga amu ore ilo tasat netonyo oleng elosho le Kenya tenijo aing'or tenakata ore nche iyiok peekipaga aimaki experience ai atua county naa tenkaraki devolution tenemutu naaji meeta apa devolution enare tukipuo county apuo asisho kabisa neeku kakumok imbaa naataasa tenijo aing'or impisai tenakata naatabaitie county atua Kajiado tening'or tina first tina serikali apa edukuya neteshetaki darasani 346 tolarin imiet kajo nanu record etu akata esheti tiatua Kajiado darasani naaba nejia neturi dingai nitobiri baribarani nitobiri stage nitobiri entoki nijo sokonini nitobiri ntokitin nijo tenakata bus park sapuk esiai nataasaki aimu ina toki nikiruka ajo ore oltung'ani obo loichangio oleng peekinoto ina rishata naa Raila Amolo Odinga
Nyako kiti yok lazimio nikigira aomonoki ajo nchere ketumira ina taata nafasi tenkaraki tenetu nekidolta naa ketii mbaa naibelekenya teneponari ninye mpisai enaa apailong enapa toki naji BBI aponari mpisai allocation account nekiruka ajo kelo county enelakwa oleng tenitobiraki nai nena pisai kilosho. Mheshimiwa Kiata aje sunbila yiolou itii naake le kioma azimio la umoja Kiata kule karikok laijo ogire nengolorika le bunge le Kajiado East lo Kakuta Maimai lo aje sunbila yiolou elarikoni naake larikok kumok ogire ngolorika ketii nomination tenkaraki naake demani dia magno kioma le ODM ketii erishata nomination yata nomination eton kila pookin aifuatilia adol ajo kaji ikuna chama esiai kake kiruka ajo egira aitanap yok ajo kikiaku fair na kiaku free nyako nentoki nikigira amini kiruk si ajo ore na oltung'ani pookin otamana atua constituency netoduare iltung'anak netoomono kura na ka confident kabisa na ore oltung'ani si loota agenda metaa etolikioki ajo kanyio eyieu nitaas irkaputi nemetii enyamali nyako kairuk nanu ajo kekumok ilalashara lainei ligira aishindana tenkaraki ina siai ilorika enaki tesiai ODM kake airuk ajo tenikipuo pookin atum erishata fair na kairuk ajo kalo aishindana Philip Maitei ejito nakatumito tenkoitoi nang Mheshimiwa Tekitengela Tosha Jason Shakita atumito nake tenkoitoi nang big up Mheshimiwa tuko pamoja tinake Murwe Kitengela ejito nake kiti tenebo mpaka olari longa lisunyere otikita mare congratulations Mheshimiwa Moipa Rupande kiti nake tenebo watching live from atumito yie nake tosinya Tekitengela ikumo nake lelo kilikwa le ngora bagire yike ro Message TV Mheshimiwa orkilikwa ile obaye bekitumoki aidepena rishara lilikir Masai tenkaraki erishara Shole kajo shole tenkaraki irmasai pookin laingorita ore ena natolikio yie naji anakene nikitodua amu ayiolo ajo atabaiki entai toomurua tofauti nanejo Leketon na nanu ogira aing'oru olorika le bunge le Kajiado East natolikio yie naji ajo kaata experience olarin 18 naisho si enkai nafasi tenkaraki siai ataasie taata telelo arin pookin aiteru te private sector naitoki alo public sector akajo nanu county naisho enkai erishata nataasie toolorikan anakita nafasi sapuk enaa director neeku kayiolo naji ajo enelotu esiai erikore olosho naa katii oshi ake atua ata mbaa naapishana nadipa naji ake atolimu mbaa kuti nemayieu naji naitoki aponaa tenkaraki esaa kake ayieu najo nchere enkenake elosho lai enchooki kura na tenitii oltung'ani olikae osho nikitoning'o anaki nitoning'o niata olchore niata oltung'ani elesotua tiatua Kajiado East aomon ajo toomonokoki kura ore sisi ngala enkai atodua kumok oleng loikomenta tenewueji atejo ashe natejo ashe tenkaraki enkomonoi na ojo ake maape dukuya na kelio ajo kekipuo atum emirishoi tiatua ena siai neeku ajo ashe oleng airuk ajo tenikitum taata erishata na kekipuo aishirikisha atua asa singala enkai tiatua esiai pookin naasi tiatua constituency jere ore tena komitini CDF komitini pookin ajo naa sinanu ebasari nekitum ata representation ya kanisa ore baagira nanu ata naji empija najo kaikindim anoto enkiguana olosho tiatua irkaputi na tenkaraki ore kanisa neetuo ninche tenebo kiata entoki taata naji council of kiata entoki naji house of bishop kiata entoki naji Captain Pastors Fellowship ore nena naa nkitengoni musima njere ore taata tiatua olosho lorkaputi netereten oltung'ani lojo loiboni era nai peetumi orinka loibong'aro loiboni peetumoki olosho ashomo dukuya neeku ayieu najoki ntae enchooki erishata olosho lai na kairuk ajo kalotu asaki ntae esiai sidai nalotu aisho yiok manyaki aiguten olosho ashe oleng Mheshimiwa tenkaraki erishata ino ashe kitishipate kiramake Message TV tenkaraki para nincho yiok kinyor oleng ilarikok laijo ntae tikiponu olosho telolong'ata niponunu dia aomon olosho kura amu ore naa ena naa enenkaji ormaasai tenekirori olosho lang telolong'ata naa keret yiok enkai tenebo nekitishipate ashe tenkaraki erishata ino kiret enkai ntoki ashuko naake kamurua naake kisaju te Kajiado East iroroki irmaasai lina luboto olosho nikijoki naake kinyor ntae telolong'ata kinyor larikok lang kinyor olosho lang mairiamari naake tiatua Enchipai TV atejo ashe oleng Lekishon kaikongeza ntae ashe siai sidai niasitata enkiriata nafasi naijo ena
peyie etumoki iltung'anak aiteng'ena irmaasai netumoki sii irmaasai atayiolo ajo kakwa tung'anak oyieu kulo rikat ashe oleng ng'ora lele Enchipai TV ashe tenkaraki ina rishata nikiriamari duake tenkiterunoto omatabaiki naake enkiting'oro naake olomon le siasa tiatua emisa Enchipai TV kiriamari naake mheshimiwa Douglas Keton kitabaikitia naake enkidipata ore naake nitashe saa uni entara naitoki naake ainkoroki olomon saa uni tiatua emisa Enchipai TV ashe tenkaraki lelo pookin otusujaiyo tenkoitoi e Facebook Live, Twitter, Instagram, YouTube tenebo na enkoitoi esimu ormosori naapishana nabo ilele nado ile nado kira naake asiraki yiok orkilikuai lino kijo naake ashe oleng tenkaraki erishata nikita tenebo naake mheshimiwa Douglas Keton tenitashe naake saa uni nikintoki naake atum aitayiolo olomon naake ankoroki olomon saa uni enteipa kaji nanu Lekishon Mopel ashe